Dakle, ovo je put kojim se dolazi na Šarenu buku. I evo ovdje se ide. To je tako jedna velika nepoznanica, ništa ne ukazuje da je velika strmina. Nema nikakve ograde, nema ništa. Na jedan put se izlazi na ovo brdo i normalno da goveda nisu znala da je doli provalija. Čim je nastupio prvi nogama na ovu strminu, on više nije se mogao okrenuti da se vrati, morao je dole otići. Tako je bilo sa drugim i trećim govešćicom, prije toga otišla žena. Dakle, 4 žrtve, a niko još nije se sjetio da ovo treba zagraditi. Valjda računamo nije moje, neće moje otići, pa komšiji šta bude. Dakle, ovo je pogled sa Šarene bukve, pogled sa onog mjesta gdje su ova goveda otišla skoro. Zaista predivan pogled, predivno.